So, Bern, anay uyab si Kuan Bern. Nganong mangusi? Kita gusto nga mag-gay! Isulti na. Anay uyab si Jane. Wala. Hello people! Karon pa ko nakakuha sa battery and today is the birthday of my eldest son, no other than Rusty John. H-A-P-P-Y, H-A-P-P-Y, H-A-P-P-Y. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. H-A-P-P-Y, H-A-P-P-Y, H-A-P-P-Y. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ang iyang paborito nga cake, oh my goodness. Daghang salamat kang JP. Rush na siya. Nakuha gini ang iyang favorite. So what's your birthday wish? Do not say birthday wish. Why? If you say a birthday wish or any wish, it will not come true. Are you sure? Yeah. So, dapat dili isulti. Oh, wait, because it's his birthday. This is an English boy, so I will speak in English in this vlog. Okay, Songo, nosebleed. Okay, so that your birthday wish will come true, you will not say it to anybody. Yeah. So, what's your birthday wish? Oh, come on! Alright, so Nanay Litson, ana. Pero, tanahan sa nato kung maabot ba ang mga bisita. Ang first owner na mga bisita, nara si Charles Gamboa. Oy, Charles! Wagayway! Yan. Hi! Welcome to my vlog, bro. Yeah. I will be speaking in English because the birthday boy is an English boy. Oh my Okay, goodness. so let's speak in English in this vlog. Okay. So we're waiting for some of the guests. And let's see kung kinsa ba niyang naa. Alright. And once again, happy birthday to you, Rusty. The first ever apo. My son. People say that we're look-alike. Would you agree on that? Yeah. But Half. half, yeah. How about the level of our intelligence? Are we the same? A quarter. Quarter. Come on. All right. So let's. Are you hungry? Are you hungry na? Lord, 45 we are about to see only focus on Lord David. Amen. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to. All right, birthday wish before you blow. Close your eyes. What's your birthday wish? Yay! What's your birthday wish? No!
Oh, it's a secret. Alright, everybody's here. Ayala, it's your birthday also? Oh, birthday po ni Ella. Happy birthday. Everybody's here. Mama is here. Yee! Oh yeah, busog. Kumpleto. Na si Papa ang lolo. Lagi paningot tanan lagi yun sa man eh. Everybody's here. Siyempre, itong mga nagtanaw dia, I'm sure gimingaw na mo sa birthday party pag nasa sa Pilipinas. Di mawala ang lechon. Bata pang lechon, walay pats. Mga grade 6 naman siguro ni. May pataban niya. Lagi mo tanong, saan siya? Bata pa niya. Saan pagkabalo nga bata? Mga imo birth certificate sa lechon. Ang asawa, na siya mulingi kay kuan daw kanang iyang anggol lagi daw, tambok lagi daw sa tanawon. Mama! Biyag di ka binga bisag unsay mo figure lang dahil kita ka. Di ka na yun. Ano mga sexy de? Ranting nga na binala ito. Ang tita, wala po do. Ang lola. Lain ni sa mamerti kay Wailing Kuray. Lain ni mamerti dire Wailing Kuray. Si mama po Wailing Kuray. Sko. Birthday. Karong taon mag-mix me og pinya kolehiyala pero pugsit mix. Share. Para makatilaw silang tanan. Sa mahubog lang. Ayan. May na lang dili sila paasa. Audi ay. Salamat kayo sa iyong pag-abot. Salamat. Salamat sa iyong pag-abot. Wag yun ko ninyo gipaasa. Kay lain akong role dire pag way mo kaon ipakaon sa ero. Charot. Ang among darlang si Oka Samson. Lord. Ayan, kompleto ang gang. O sige, kaon sa tawon. Ikaw din nag-diet, nag-diet Brad? Diet ta. Istoryahe ko ng diet ninyo. Napa isa, napa, taba ching-ching, diet. Ako mag-rice karon na, dili sa mag-rice. Dili mag-rice, ha? Walay lingkuray. Wailing Kuray. Taas daw nag-sugar. May problema, naitambal. Siyempre di pwede mahuman ang gabi kung walay pogsit mix. Saan Brad? Lami Brad, dili? Lami kayo ba? Lami. Yeah, rock and roll. Ang payot na tapayin mo. Pwede ka jutyo ma. Pwede ka jutyo niya. Pwede pa mo Lighter 50. Yes, ma. Og iapil nimo tong mga gipong buga. Kura. Once again, pinya kolehiyala. Kay mura ni kolehiyala. Pero para sa ako ang tawag ako ni pugsit mix. Ayan. I am the mother. You and my mother. Oy, nag-story mi sa imong mama. Kita yung mama. Yan mi ka ko sa imong. So burn.
May uyab si Kuan Ben. Anong mangusik? Ika gusto nga mag-gay! Isulti na, isulti na. May uyab si Jane. Wala. Nabaloko nga ikaw yung ate close, di ba? Agad pang close friend. Ayo agad friend. Pak! Di ba nakita na sa iyong papa o mama? Ah, di ay. Niatok sa inyong balay. Why? Wala ka na itong balay. Sino kung niatok sa inyong balay? Niatok sa inyong balay. Ang ekal, ang ekal. Dayon, sa ko ka dayon. Otsa. And then Gina Baday, your mom. Dili siya na sa imong boyfriend. Ito Ahubog na. sa iyang sister Retty, magkita kami dito. Di ba, Beth? Yeah, oh. Wala. Wala, oy. Yan. Ano ba Manguli na ta, kaya na naiboros. Sa college na kay Iboran na bug na, kaya nagplastika na sila. So friend yun mo, friend. Nanimaw guma may gala. Nanimaw ng lutaw tata ng plastik ay. Ano kaya? Nag-share kami sa shots. Pero nag-iuyab si Maria Pilingera. Nagod siya. Ulati lang ninyo. Initial lang, initial. Initial. Basta taason siya. Yang buhok. I think butterfly. Hindi, it's butterfly. So kailan mi? Wala mo kaila kay kuan man daw kuno kay private man daw kuno. Pero dili ganan niya mama. Bet sa yang mother dear, ni Gina Abada. Diba? I'm the mother of Jane Abada. Jane Abada is there? I'm the mother. So I'm the dili mother. boto ang mama. Dili boto yun. So ni basketballista ba ni? Model? Kuano siya? Di ba kuano siya? Normal lang. Normal. Normal lang. No attachment. Businessman. Wow! Ay! Alam ni Peka na businessman ko naman yun. Ah, di ay. Anak ni So na, mintras mabulabog ta. That's it guys. Pumana celebration ni Rusty. Katong wala pa nakasubscribe, subscribe na lang diha, please lang. Yan. Ugma, litsyon paksiw ni tanan. Next time. Litsyon na, basi mabulabog pa niyo ka. Next time naman po din eh. Kumano na nato ni. Bye! Balik na